Evenge onwanu kwa wari uteza nema kaulu ya Mungu. Asumani shefu hao wambao yende shefu hao subuti rione zajiri habwa msohafu au hazingara ema kaulu ya Mungu ekaulandu wo hala bahamba ngamlabo nema kaulu ya Mungu yokaya wakomori wanichagua basuma huchagulwa ni ndovi basumani leo riwasuli daraja ukaya mtujua bala takfini hanomi aja kono mtujua haka uzamba za habari zile haka uzamba yokaya bala azamba conscience ya kaya ya tulilia shahea hamba za habari zile kajavenya hata kajavewa hata au ya gagaya shaha teresa makaulu hahe hambeza mjivia eba bala fikiri kabla ngukalio armwe dahari lonyo yinu ya teknolojia kabati zokalia mbaba hanu ukaya hale dombaba hanu wado kashwara shandwa hili shakando hari mazema wasuliano zinu ngotwamba ngoneo mru olahe nongona wasaya katwamba rawahu fulani takfini sha yala makaulu takfini ya nongonea yaone makaulu ntingo yarenga wayo tia nongona mru izo ndezi habari za ajiri heza baraka za Mungu neleto ifalinu liko zao hawandu wa renga ikomori waivwanyao ari madaraja ya masikiti fienda mnyo ari wasuli daraja yokaya ezijoka bandaya zoto joka urondo muha sha ema mudai mahakimu ikao wahenda walabi samini yemrika ongu tawaliwe masiwa wala wakansi bala handongo indrini wala wakansi sauti ya komorti usalimu wala wakansi hari madaraja wala wandu walona diplomu daraja za juu za he dunia inu wala gwendao baada ramba sima islamu jana hajana lazima wazingare makaulu ya Mungu holabe amini ya ndongo hamadizo shawandu wala la prepare hao wala wandu ikao ngwaona ilmu za daraja za juu za he dunia lonyo inu tidedini mafundi nganyabo ngamona we pedofili ngamjwa we hitima mwendo mwaisome iyo mwambanga mwendo mwakenti msome iyo ija hando endeni yoli watu yo ija hali watu ari madaraja yonde kaumulutu mafunde ngamundo kilo hari madaraja ukaya mwambenga mwendo mwakenti mwambenga msomo hitima ya mrongo mru ya hamba amini okayeho zamba haka uzamba haka conscience yaka tranquille ya ndongo ya zimetrizeo mafunde nyitsi na ndu makanti harma kurukuru shanyi ndu mambanga nyina ntuda za ilmu ngammiliki ntuda za ilmu za hema kaulu ya Mungu ngamsubuto mrenge omswafune makaulu ya Mungu mdozi teza jaumwe zirapase hamaba nungamtabusa wala na titi watabuso cheje wala na titi walona zentabo za hedari lonyo zinu nitendo na tijimbani ono mafunde ala kulli hali unumani ujiro mani uliharmwe masoyanu haso de mafundi ya dini wato hamwa daraja zankili zao zarengwa zilo amatelegide babanu emanazinu babanu ndetambu bala watona kawe paronda bala ngwajuni kwa ralishihwi ngono warenge wateo poshoni zaralishizo ke kwa hundu mahata mbansole wajona ubu huwa pampangu wasubuhi wale hampangu ikawa pae maelele koho libaki wale hazempangu izo kazi toka mpangu yo ujantole ngarijwa mbabano yo komoria waswili
wasulishe komori yoomba dawao hokawisha hazamba amoka mbaba nurjuka na ribe hemru tojo hiba mbaba nu aliyo harma daraja rizorose mratsi jo jamru avanu aliza mru baba na nkutukutu ba heni mbaba nu mru aliyo mru jo hiba mafunde mundu kilo ngamtezao omswafu wa Mungu harima daraja ya mirongo zamanda inu mwaishi ya nyonsi pia amini hale waka mafundi waka usoma hitima ilande imana ze habari zila za hitima zila za hale za doana okaya fundi yeka somo hitima rahe jajua sababu ya tonga yende bala ya bengondo ya somo hitima nunga msomo hitima za barindi msomo hitima ba ngabo manamshe ya niona na kansibala ya virana mbari bala tsimangalia mafundi wamba ashina la shetani bezo tsileze nozo ujabanu ridoteza umsohafu na la shetani mafundi wao wadaza karjesha wajusa umhono wabueshio wasoma hitima daraja raonde komori wasulioka wanazijana wa komori ngwatungura lo hitwa karjeshi ya daraja raona ukaya ekomori ujimlifu wasaruhambio wende hotera maluzini wende wataruheze roho zao hefierte ekomori hatu ekomori wasulishiwa daraja ya ujiro yokawala nazijana wende watotwe malondo wapasula za raasi mitiriri ya damu mwiswaba na wandu warenge wadzihi karjesha mafundi yanu wajuha wabashe wenyufanze nozinu ngarjusa weshiyo mafundi mtoisha leo mru yaka usifu mru wafanyoli watu halafundi hizo msubuti mwamba ngambwesho ngamtezao makaulu ya Mungu yanu alhaka Mwenyezi Mungu mwishi yao babanu ya komori ya wasu iliyokaya wanadamu leo mwana hikma haralo hitwa karjesha mafundi yanu onti pia onjiliana uolande mwana wa fundi fundi Ahmed Aswahibu karjesha mafundi watanganyiha wamangariba wa yeshiyo risome hitima kimafundi rirema wenu ufanya umpango unu wadaza waka ujuma warenga zengozi la wekaze miharuma banu wenda beni weraze assalamu alaikum amandu wajomu nzadeni warengenzi ya wenzao leomba banu wamanga batilo buhuri bangar johunda ralishihui bale posho ngaljuka posho la derere weju hawa subuti wamangwendo waombe duwa hasibabu no endi wandu wavumbwa luwatwi wandu wavumbwa wizi aibu yanyu bwa mafundi aibu yanyu madizo ka Mwenyezi Mungu kaja siseni dahe wandu mabweshesho mumtezao kaja mremanize mbuda nyinyi mwakabweshesho mumteze Mungu ngeya je asulisho wandu wa kufanya kusudi waunde kilo ka wafanyeze zeni konori wardiwa joadwamba ngari somo hitima ngore mondo dobe hambia unwe majole di uje bala uje wambe betani yako ka selonda wila betani hitima ngore mondo utoka ngo sikinona shewa ho ndo wetilwa zinro malufini wende wazamba wewe obota kufini wende wazamba toka mango wasikiniyo uwashemelezize ari madaraja urudi uje urudu teza Bwana Mungu Mwenyezi Mungu mmononi na hasonde mafundi wafanyoze habari zinu na laele almurad izatuna lezindo wambia sendo ngoyo zajiri leo mafundi mjuao kayanga wajiriwa ndongo nziro zaki dini zijiri ya harumwe komori nande daraja raona mwanadamu Islamu ya juruhilwa ya rengo ya zihwana najisi neze nguo ya tuswaliwa ya tufanyiwa hata zenongo ikaozo za kafara za mfuka jafanyi wazo mafundi yanu ya daza silence radio leonga mjoka leo umwisha mriavumba fifino zandisa bange
ze habari zinu izono zanda bange zija ndo wendi zija ziwasuli daraja kaya ekdeka umulutu zija ndo wendi wizi okardi aswifu wizi okaya wasuli daraja okaya eni mbabanu wajokaya na webe waongwa huibia obofundi wakansi yavo esa joka wondo waheshele yao hata wefundi wa shioni ujokane sehemu ya haho harima daula ya Kiislamu hata wefundi mshioni ulionele pala shio ujokane sehemu ya haho kwa tino wakati okaya waufikirie ofundi ngwajo baba yise hamna envelope ajari ya he mkomori ndeze bahasha funde yotinde helo wananyuho mafundi wajana wakaya weparwa mabangara nzori some hitima ohuzisa hitima inunga ngamusomoza barindi ikawa kazi la timbarozi zilona hata mradi ya daraja wano karisitabishe rijarji tabisha banu harmanongo dabanu Qur'ani niyoko yoke dote ziwa mrenga mdanga mwitezao nande daraja mwanja harma makesi ya voti mwahiba ze voti mwarenga mwaninka mzee Juma mzee Msafiri hardi mtembeze mabenga mrengo Qur'ani mlabe amini yokaya wanansi wachagua mzee Juma leo tazinu wotinda webo fundi wetinde wakamlabisa amini sha uondovi wonda wala wandu ambao ngwafanyo hazi hokurukuru nola yakambo kahao no mtume nono yehula paraki Dar es Salaam ono elenge waondo wandu waka urenga sheti kadishishila nezeba twal no batwali fuula warenge makaulu ya Mungu waya teze jao leo tazinu takfini hajamba za habari zinu baada takfini azamba hardi mwanzo ajaji galuse yokaka zambe yarda teze makaulu ya Mungu ewe fundi kujua waomba dua zundawe Komori owana haho waondo wajo husitiri waondo wajo hudziha owana wao hoka wana wao waondo walone rumbi armadaraja ya miva minji waondo wajo husitiri waudzihe ngwara lohitwa si haja na dawe leo utojojo wala wao wana hanyu ono leo utojoka ujua wala wao wana hanyu waja wabalize bahasha ono banga borutuba bizofundi urensi udiwaze ukabano wakati nabidi nibweshio ndo wakati niono wana hatu ndo mmea watu usampanyi wao ulwa wao leonu wao wana hatu warengao za haki za hatu bizon ngamji hundo na kilo yokanga mwendo valamu na bweshio Mwenyezi Mungu iloti pala masaha Mwenyezi Mungu iloti dwalimu Mwenyezi Mungu haki yehibi misaja pipa na imrenge ninyi mafundi mwaka ukansa biidhnillahi karim ngeze mbeta zireme wandu waka ujwa wafanye shekamba yisho wambeze tabiambi wadiwaje Mwenyezi Mungu ajalie rione mujuza rambo kaya wala wandu wamba wakenda wateze Mungu harma wabwe umsohafu ne makaulu ya Mungu wambeze batanizi la ukaya valangwa hani yao ngwarengo wasome hitima mru yamba tabiambi on yaka urichazaja ali tabianzi rozi lo masiwani sawandu wabidi wabirilie Komori walo na tabiambi za heka umulutu na tabiambi za batani huza bange na uhiba za mali za daula on halafu mafundo ndizo mrenge daraja hiyo mrenge daraki hiyo kayanga mparo mwende mwani kwa na bahasha on halafu ndizo madengar concert sama hitima hiyo enterende nimsoma hitima hiyo Mwenyezi Mungu najeli yenye mafundi mwabao mafundi on wana makufundi makakansi bala mbueshi yoshila Mwenyezi Mungu najelie ze hitima ila omswafula eka uvala uondu mbua umswarifuni riparara mbiloka hechele Mwenyezi Mungu asiseme ujuza hahe ngai joma nisani ngai mwasudi daraja wao watezao mguheni wakati warengawe makauli ya Mungu yateza rione vanu sazandi so waona vanu sazandi so waona wakazi nuketse bure ezila ndo mfendi
si wanura hafili harma daraja heze no ziundawe masiwa harma daraja kavanu singar suamba de heliwari wao panu singar suamba de heliwari wao ne heliwari ngoze maliza hatu we jirumilia shakar jaka uhisi daraja kavanu wende wabwa daraja za heka umulutingo atingo vurizana nsuba Mwenyezi Mungu akujase enidaha etakufinia jaribu wema to bantsindeze mali za hamurizirenga obahi shabanunga mwandu walona chama banu walio banu watsingo uvurizana zindu ono ezila ngubaraka ezila ndo mfio ndeni Mwenyezi Mungu atoka uje banu yapeta kufini aje arionesezo ono rijala kuliyali ya jarone sana bano siyo muhima rakani wotsi ndo shanga sino muhima ho wana hatu ani hadisi ye kaumulu tirakani yo do wandu aume wa declare okaya ngwanzo alolwa no wandu washa wa declare okaya wandu washa hamanda ho wado wa homba yo de ani de hatu rakani yo na wala wado amba wende ortese ngono ngwatsi ngotushe neze droit de canapé shakarje kama kabalanga bo muhima mziro hamanda unu Mwenyezi Mungu yatsoatsabusa hata ya watahari maindi ribala hata ya wasulidara jokaya wachawambeka ashe emalanzi na rajihe emalanzi zabadri na rajihe babala hadisingi yonziro bala wala wana majaishi wamba ngebido wajo wadoa ni yale toifa wa wasulidara jokaya ngo waende bala kwa tina mihono miume mwatingo utilwa zindu malingoni halafu wapo hana mafundo wambe balango endo akansi wabweshi yosha Mungu ono aringa soma hitima ubanu mabidi bo mafundi mbwe eziyo ezijinjiyo izo bidi mbwe wakatinde ibidi mbuo wakati riona ule toifa lazinga manyi halasu swanga manili hata ho Msumbiji la wasuli ho Msumbiji rabidi wasuli daraja rione mafundi wajo waombe dua wasuli daraja yokaya hale rika one miji hatu ne mabavu hatu wakujua ombe eze region dua waonde mafundi wajana wakana imani wakaujue fasiri ya hitima hukawa weshia mrungendo ya soma hitima baharujwa kwa jaka ukiri aulani kazanda ba soma hitima handongoza batani zeheli iwanu kwa vanundi zonu walimale madeo vala wanu wafombi nguni kabla ambao mre fombi nguni mrukatsofu wakati huo mrujo vita tsumengo mine mrujo vita ngeze efe zirele mrujo uyenshi na bala hafombi nguni emto jaba numbo wako morema tswardinga manzo mje mwambe nga manzo mjireme hitima leondo mwiso evanu hitima nyiwandu ani alakuli hali mru yatu amini Mungu au mrikao ngwendo kinyume nizo Mungu yafanya iwo ye ani haje hanse armadaraja ukaya ye armunku yalo niyo yadore jebo mguju ngamtezao bwana Mungu okaya zenongo mfanya ongizo kinyume naye amba wehijao msaada mruko sudia eulo fukara eulo masikini siki on utunda mbendru ya hala hakina yaranzi ngikababa kimnatahomba ono wewe wanzao ujitulize omuhaho usaila wende watulize omuhasha ulo masikini siki hakina yaranzi emisada ngeja umamia jana rishi yakaya wafanyiwa sikloni ya Kenneth emisada ija yo ijila isaidendo tsinde nyumba aho bomsaidiwa okay nyumba aho mrungu viro ndahovini hansambu mrono Zemir de Berlin wazita bala yotsinde ya joka udi sikloni ya Kenneth bomsaidiwa ono yonde nyumba ya mzaze na mbaba wakanda la binda ya kazemba jinjio opepo ya hara wa usemba jinjio hila kaba na bali topo abaya aba umsada ujana ritopale jinjio linu ono rukazi zemba vudao mbenge zemalizila mredeje ndeniye mramendi
ye covidija mrudi mwimi muhammaze ntubo za ho wanansi ola manansi utunda saleri sha badala ukayari huleze mask riwaninkeri wavirilie shangar jaori zaye tartibu risise wana wala watoto wala watoto wala wadingo henda weninka mfoma nyoshi wemjua habari riwasisi wanziani haruma daraja yokaya na mwende muhamweze ntubo za he mwanansi ziderializo ule maski zongu joka uzunda ndana katsufanya hazi katsina mbabanu ya honda mbabanu ya reje badi katando ngejukiriri tsote marando rikaze mbesa taso wari yondo banu kanga mjore da joka ko jwamba kaja parsa mbabanu walo tando ebenge mwapuwa wasibala mrengeze nema ila mzalisa mbavine mwade leo nga mwasilio daraja mwambe ukayanga mjao mwambe daraja ndongo heli la mribwe mato amtuka mribwe mato zintsinde joka ujazi wasuli daraja ukaya zambe ngaziri dabu wao ze hikma za hatu yokari liwaze nongo wazamba bala husa ubahansa hamlima juu okaze nongo wazamba zila kazi na uparozi miha isale kanti harimo hayati yokaya Bwana Yusufa wala mwanadamu yokaya ngurenge wana majeshi ye wala gizantua wende wazamba butakufini wende wazamba zilasa zikanti urdi huzamba yokaya nganyi yabo harima daraja yokaka mti yabo mbiri lele taifa shanganyi yabo eni ujokamba banu haononga basauru tuba yajirutubisha wende wazamba butakufini Mbaba ulalo tsonda mba ubuya hanwa mbaba ulalo utunda mwana deje mwana hasi honzi yani hakanza yadaize hakiza hahe mwana yasome takufini hapa wala watoto wala waniurenda jehula wasibala wende warenge watabisha mbaba ngo subuti ujombe ngo boshiyo usome ha entereza mrika watu wanaho bombaba Mbabango asubuti ala kuli hali wambengo jokensu ubeshiyo sabuzen kalizi sabuzen kalizi zoka wala kuli hali haundukilo kaya ngukonsa beshiyo yasome harma daraja na apoteja ngartungo na kawana hahe wende wazingamanyiha kwa tujwa wasuli daraja ukaya warendeje wavalide haila mitihani wamba warendeje waifanya abo mafundi watoliwa di shatonge mafundi watoliwa mba dawanu kawanu kwa wamba ngovala webe warengeze mali wajoliwe mafundi waraba halafu mbaba ngokubali wende wakensi wambe ngoboshiyo wambe ngosome dona zimhunde ni mnyazi Mungu na jelebi idhilal karim mnyimteza Mungu harima daraja hamadazi mnyezi mnajelie wanabadura wamrengeni wamnamareni hanyonsi pia arishe daraja kawala wandu wanda wabaye lejinjio wapata uhudi nizembafu mnyezi Mungu najelie kaze nongozi langa mwamba ungamfanya umtezo shao msinadiri uone haraka hambambwiri banu bidhina al-karim hata ijoka wasuli takfin almuradi ila tsinde zenongo wamba ngojo kufanya uwe tufeze habari zila wize message zinu ngasinizo rize hansi ngarjodo kazo wanambaka wadoka ya mru ya daraja wadoka mru ya daraja ya dawa tsikoloneli ari nge generali wala o generali ula bal hata ngabo mru yakana sauti nkali yaka ya haruma ze rezo sosio itwibu na yimo yaka heleza wandu osilamu no adilifu bahi emru wasuli daraja haja bambwa hawasuli daraja amba ejo ni komela mjomba hangu na wala mjomba hahe wala mjomba mwenda tabiambi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun takufini haka ujam ya zirebonde yokaya mjomba wa fulani
kati na nongo kati ndo tokaya ya dore ngo wanazijana wa mama militera waondo wabidi wakende hafania he Komori waondo wabidi wabirilie Komori nguwarengo ewa azamando takfini izo sazibaki tahaza no ujo kaulalwaza no zila batsinda zinu hola lwaza no zila ekangona mhono mume ushemeza wamba hola mbe esafara leo mbamba zwandu wao ngarjo hukumu wakati huo botakufikuna ubaze hadi zenozi la usauze hansi uze hansi urambi ya daraja yokaya mjomba wa fulani wende warambia botakufini mjomba wa fulani kati na nongoyo ikati ndo ani habala mchele ngwendo yemea habala mchele ngwendo yemea kan mriamba chef d'état major ya tsona daho shangu tsobira emazisira wotakufini de yazamba ngutsobira emazisira ngutwenda hula hende hula abu yabahize fami pia waenda hiyo balaka wabahiza ili aje wasuli daraja ili yezivumanti zaho wanashe watu ne mabani hatu zonde ze promosio za hatu wadzadzaha wawabulia baba la ngwendo wa rohe tarahamfu na ngarijua ukala prepare ya masoroda wa walo imo woti wanduika ungona maulumati ya daraja yokaya shau ani ndo bure watu ukansibala wambe kairi mbahazimbi hana ubure wono ebenge na tsoro habanu bala alaka ngwatu ngojola wafikirambi riesheka ulahe ya mnazini watu ngojoka ula wafikirambi riesheka ya hakansibala hata rimisha hadumara kufuli ngebanu ngena tabiambi banu hata sha balaba rohar mabeabi na bala kaenda yande anje harima hadisi ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aizo ndeze nongoyo ujoka ujale wambe ngwanzo zidabuwe zila kazi na udabuliha bala husawe hanziza usufe jihadi ncheya ya peu encheya waye hanziza usufe jihadi ila ngarijo hanziza wajuhu ngarijo waholaze tarehi zinu butakufini ngaruhambi yao ngarijo wahole wadoka ya mndu arriba leo generali wahe inna lillahi leo generali wotorenda wana wa Komori nae uzamando ambokaya ngorengo wana majeshi watazindo dingoni ezinu zinu yende ni botakufini londele swala leo rajar huzisa ebanu zinu yende ezinu generali yati yao wana majeshi hodingoni ono na nunde mno njibu wanu ezinu takufini ya ambakaya usufe jihadi ngudoti ya mramando le arme fuite handa amoka ewa kajamweza hele bange subhanallah amoka usufe jihadi katina nongo saidianto tusalim katina nongo ikatina tokaya ngudoti ya wana majeshi zinrodi ngoni sijana usale suala ewa ndensa haya subhanallah munaristiri ajelie riwasuli daraja zenozinu rihunde hati manje mahe Komori hatu wandu wanu onsi pia riwavehe amanguduari naje no vanu le swala hilo ngabidio le majabu yake menji bado majabu yake menji rijue zinu takufini yaka hambukaya mdobi usufe jihadi
ngudo atazi ndodi ngoni ngudo ezinu zindu indi ono maka antuka takufini ajua ani yemu yakahirumia harma daraja ili ani yaonese ani yatsorongo waili watoto waishia ono ye hajuando heli yaka urumia ono yaka urumia vocabulary hahe ono okay oboka ya fikiri amakartu jua ukaya sufejadi bala ngurengo wana majeshi watazindo dingoni zinu yende bamono mwana mashamweni ono ngosomo hitima baho narte buhuri bwana zinu yende niwe mwana mashamweni yamba sufejadi ngudota wana majeshi hodingoni babanu ngudwariha majuna mtsanga menji wadunza zekartala heni maslihu au baba zinu yende baba nunga batuloma juna magaya ono alafu iwazoro saimalingo ili wafanye zehende zao majuna kudingoni ngudo acha makoya bundu bola fami itoka muhimu rihemba bi harma live yenu ili wandu wala ele ukaya takfinia ele ukaya ikale o hatezene makaulu ya Mungu zilala kile moleti ika ngutezo nende ne makaulu ya Mungu zilati nezeno zijoka uzia hadisi no hata usawe hansiza Yusufe Jihadi place alingana naye yeye abaha umbabaha nurjo humona arjo dore ndaje wala mponsa haya yonde heli abaha arjo kado shinda reona Yusufe Jihadi arjo kado mpara wala mzensa haya heni mbabaha mjona Yusufe Jihadi na mtompara heli iyo atangwa afa hajudi mwamba ngamwawe wakomori hajudi shara ili ngasibanu sinderi jo mwani hajudi FC Viho très bien Saidi Antoas on très bien yonde heli abara arabdir rido apara wala ne ma FC Viho on mwamba ngamruwa hajudi raili ngasibanu sitsundo wandu ikaonga joka doba kwa raili ngasibanu ngamjo ufajudi hokakarna humbani nafasi on raili ngasi hai nyinde mjo ufajudi ngamjo faransu no mahazeja na mjo ambari helele amhelele kamjashina ma controle generation yinu calcule mwenye baraka on heli mjo shinda mu maîtrise mkalcule mama do heli mjo shinda mu maîtrise sisi sisandura baba yiha rjokado baba isi waja sawane mafundo waka uja takfini yande anu efifino aje bala yambe oze batani zila yardile o yambe aribala na bramu ishiando katsu amine mahakama hokaya katsu ya amini hazama ndo ila nongo nzirote na ardi ya zamba hoka olande mru wasuli daraja wambe ngwendo leo mrie Canada wangujo virabu wa eju ngia wasuli daraja so mahakama na mwisha zeno ya zamba bala katsu amine mahakama on shaaringu amini omsohafu watu amini sohafu tsindele jaka on umsohafu tsindele jaka narimwambia oni dezilo ndenda ilo bala ende makaulu Jean-Claude Tusalim on de makaulu yaliyo bala heni kaulu bala langilo na umradi wa halo bala tunotoka wala hamandu waheza majimbo hama bala ndo waheza kaswida bala Qur'ani ono zuki wangu alitofiki Tusalim mruni para bala ti amena mahadisi rabidiri hadis
ono vala zila message za sisi wa makati wa karma zangu hamande zangu zinu vanu aba Qur'ani kena kafsiha omshafu wasoti mukawna usamtume Mwenyezi Mungu utojo kafsiseni da hahe leo toi hapa takfini haja haka urininka ono ezi habari za usufe jihadi ola halavi wane mana mshe ambejo komea mjomba hangu sikenae jola mjomba mpaviho nsikenae ono halingana nawe bo mana mshe wa mjomba halingana nawe mjomba huo ono halingana nawe mjomba huo na mchwangu kinaza ti usalimu bao inshallah munarnike khair ebengi hata mpaka nao soka muhimuni hebanu nambiye takfini yokaya na ile jamvi yokaya zila pia zila scenario za kihao ili wakaza kifuze nozinu siwe njume ila tinde joka etufe oka Mwenyezi Mungu okaja hana sumbwi on Mwenyezi Mungu wote muhandu zanyu nyitine mtarumu wa Mungu kamna urenda zena mlordi mwabanga mrishanga zao Qur'ani mtu amini zenongozi lobo hari yabo mwana Islamu ibidi ende hedge mjamrende mzifanya tumo ngamzali sawa bada sina komo la usilamu hatu amzali sawa haruna daraja ukaya mtomwe manani mwanansi mkomori abidi ende hedge habiye na wili ajoka hafifu mrende mfanya tumu ariondo alo na usilamu abjoka hamuka yangu ono daraja ukaya arivanu ngwajwa renge emakaulu ya Mungu ikembu da wadore melea mujula onda mujula onda. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.